iyi nsanganyamatsiko ivuga ku kuri kose ku busahuzi n'ubujura bukorerwa muri Congo bugashinja u Rwanda ni sije nziza cyane kuko yakoreshejwe mu bihe byinshi bitandukanye, ntabwo bitangiye ubu ngubu, turaza kubyerekana no ku buryo bwa Muze Laurent Desire Kabila 1998 niyo disikuru nawe yakoresheje, ntabwo ari Felix uyitangiranye. Donc Felix ari muri continuité ya disikuru itangijwe 1998 nyuma y'intambara ya AFDL. Regime ya Kabila iza gukoresha iyo disikuru, Felix ubwo yaje nawe kuyikomeza, turaza kumenya impamvu zayo. Nkaba ndi Oxygene, nkaba ndi umushakashatsi mu bintu birebana n'ibintu bya geostrategie, bivuga ngo ni relation iri hagati y'ibihugu bituranye nangwa bifitanye relation runaka, bihwanye n'imbaraga za gisirikari nangwa za relation internationale. Nkaba ndi umushakashatsi mu bintu bya defense, sécurité na relation internationale. Nkaba mvuga Ikinyarwanda, Igiswahili, Lingala, Igifaransa n'icyongereza gito ndi kukiga ariko ntabwo nakimenya neza, ariko Mr. nzakimenya. Nkaba mvuga n'Igiframa nangwa Igihorandi, ururimi ruvugwa mu Bubiligi no mu Buholandi. Nkaba mvuga gake n'Igishinwa, icyo bita Igikanji kivugwa muri Yapani. Nkaba mvuga n'Ikiyapani gitoya mu ndimi mvuga. Mu ndimi z'akarere numva Igihunde, numva Ikindandi. Mu ndimi za West nkaba numva Igikongo n'Ikiruba, nshobora kuganira no mu Ruba bitangoye nangwa Umukongo. Murakoze cyane. Nubwo bamwe mubizi ariko ndashaka kwereka infrastructure ya systeme économique kwanza ukuntu yubatswe. Igihugu cya Kongo ni igihugu kinini cyane, gifite kilometre kare nangwa ubuso bungana na miliyoni 2,345,410, kikaba gifite abaturage basaga ubu ngubu miliyoni 100. Umurwa mukuru akaba ari Kinshasa. Muri Kinshasa yonyine ikaba ifite abaturage bagera kuri miliyoni 16,316. Ni ukuvuga ngo turebye mu bihugu byo mu karere kiruta Burundi, ni ukuvuga ngo ufasha abarundi bose kuva kuri perezida wabo ukageza no ku nkoko y'Igitega, ukabifata byose wabijyana muri Kinshasa n'imyanya igasigara. Donc Kinshasa ifite 16,316,000 naho Burundi bufite 13,423. Donc ufasha Burundi bwose wabushira muri Kinshasa n'imyanya igasigara. Icyo gihugu gifite province 26, kera zahoze ari 11, ariko muri reforme ya administrative yo muri 2015 bazigize 26 ku impamvu za politiki. Tukaba dufite Iburasirazuba, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Chopo, Ituri na Tanganyika. Hagati mu gihugu akaba ari province ya Kasai, Kasai Centrale, Kasai Orientale, Lomami na Sankuru. Muri Sud akaba hariho Katanga, Lomami, Holomami na Lualaba. Naho ugiye muri West area mu Bakongo hari province ya Kwilu, Kwango na Maindombe byahoze kera ari yitwa Bandundu. Ukabona na Kinshasa na province bita Congo Centrale kuri deuxième république bayitaga Bazaire, nyumeza kuba ba Congo ubu yabaye Congo Central. Wajya muri Nord hariyo province yitwa Nord Ubangi, Sud Ubangi, Chuapa na Mongala na Equateur, abyo byahoze kera ari province ya Equateur. Ubwo wajya muri Nord Est ugasanga ari province ya Bazuele na Haut-Uele. Ubwo wajya muri Katanga kera bahoraga kwa Mobutu, igihe cya Mobutu deuxième république bayitaga ni Shaba, ni yahoze ari Shaba, ari ifite province ya Ho Katanga, Holomami na Lualaba. Ni igihugu gifite gikungahaye, gifite ubutunzi bwinshi, Gifaransa bita ni scandale géologique. Mu buyobozi bwayo ikaba ifite president de la République, ntabwo agira vice president nko mu bihugu bimwe na bimwe, agira premier ministre, bakagira n'inzego ebyiri ya Sena na Parlement z'inteko nshinga amategeko. Ku rwego rw'umutekano bakaba gifite igisirikare abantu bose bazi cyitwa FARDC, polisi yayo bakayita PNC ariyo Police Nationale Congolaise. Ikaba ifite n'ishami rireba binjira n'abasohoka bita DGM, abantu bose barayize ariyo Direction Générale de Migration.
n'ishami rishinzwe ubutasi yitwa ANR ariyo Agence Nationale de Renseignement. Ku rwego rwa justice ifite inkiko nyinshi cyane, hariyo bita Cour constitutionnelle, hari ejo bundi mwabonye yatangaje guhamya amatora yavuye muri Seni, igakurikirwa niyo bita Cour de cassation, hakaba iyo bita Conseil d'Etat, niyo igica imanza zirebana n'ibintu bya administration, ikagira urukiko rukuru rwa gisirikare bita Haute Cour militaire, ikagira za cours de tribunaux civils et militaires na za parquet ziri attaché kuri ayo makuru. Noneho byose bikayoborwa muri justice n'iyitwa Conseil supérieur de la magistrature. Naho tugiye mu bya politike, kira gihugu gifite amaparti politike 912 niyo yahataniye muri aya matora arutse gutambuka. 912 parti politique, urumva nagahoma munwa. Ikaba ifite n'izindi institution bita les institutions d'appui à la démocratie, hakaba ari Seni ari ishinzwe amatora, hari yitwa Sesake niyo ikora ibintu bya kurebana ibintu birebana n'itangazamakuru, hakaba iyo bita ONDH ni Office d'Observatoire ya National ya Droit de l'Homme, hakaba iyo bita HAME za Sever za CLC, n'utuntu twinshi cyane. Impamvu ndi kubivuga nuko muraza kumva muri budget abantu bose barahembwa, donc muraza kubyumva ko abantu bose bahembwa, kugira ndaza kuvuga za dépenses za leta ko zimeze, impamvu ndi kubabwira izi nzego zose ziri muri iki gihugu. Tugiye mu bya sous-régional, ni igihugu gifite abaturanyi 9, akaba ari République Centrafricaine, ifite capitale Bangui, ikaba ifitanye umupaka na Congo ungana n'ibirometero 1577, c'est-à-dire Centrafrique na Congo bafitanye imipaka ifite uburebure bw'1577. Sud Sudan ikaba ifitanye umupaka na Congo ibirometero 787. Congo Brazza ikaba ifitanye Congo na Congo Kinshasa imipaka ingana n'1544. Naho Angola yo ifite ibihumbi 2511, sentiri ya Angola uvuye Kabinda kugeraho umupaka wa Angola urangiye bafitanye ibihumbi 2511. Naho Zambia ifitanye na Congo umupaka ungana n'igihumbi 1930 kilometero. Noneho à l'est Uganda ikagirana na Congo umupaka ungana n'ibirometero 817. Uburundi ni 253, Tanzania ni 459, u Rwanda nirwo rugira ibirometero bike bifitanye umupaka na Congo ni ibirometero 213, ariko muri byo 213 km nibura bitatu bya kane kuri kane akaba ari amazi ya Lake Kivu, kimwe cya kane niwo mupaka u Rwanda rufitanye na Congo ubutaka uvuye hariya kuri douane ya la Corniche kuri Grande Barrière kugeza Ikibumba. Na ahantu hato cyane, nibaza ko dahere niyo 3 zishobora kwituzuye, bokereka twongereyeho umupaka w'ibirunga kugeza Bunagana, ariko ntabwo ari accessible bitewe n'ibirunga bihari, ariko hari accessible ntabwo harenze ibirometero 30, akaro mupaka u Rwanda rufitanye na Congo ubutaka naho ahandi n'amazi. Sorry gatoya, iyo bara ibyo birometero uravuga sentire uko mukuva ku mupaka umwe ukurikije parti ikora ku kindi gihugu. Yego nuko bimeze, nuko douane yayo bafitanye nubango imipaka aho igihugu gitangiriye naho kirangiriye kuri Congo. Okay. Yes. Frontiere bafitanye uburebure bwayo ukuntu ingana. Nuvango hagati y'u Rwanda na Congo ibirometero bafitanye by'uburebure, aho ushobora kwinjira uvuye mu Rwanda ugiye muri Congo nangwa muri Congo ugiye mu Rwanda hari uburebure bungana na 213 km, ariko kuri yo 213 km nibura 3/4 n'amazi ko ni Lake Kivu, ntaho wacamo n'ibirenge, aho waca n'ibirenge ni ukuva Grande Barrière ukagera Ikibumba hari Ibuhumba kuri Mohehu niho hari ubutaka ngira ngo bitarenze ibirometero 30, kuko kugera nibura Ikibumba ni presque 17 km, twongeyeho wenda za zigzag niho twashiraho n'izindi 15, bikaba ari nka 30 km u Rwanda rufitanye na Congo ku butaka gusa bw'umupaka. Muri ekonomi ya kiriya gihugu ko turi kuvuga ku bya pillage n'ubusahuzi, Congo bayita ni plaque tournante ya ekonomi ya kariya karere, si tutavuga meme mondial, kuko ifitemo umutungo utarebwa na Congo gusa ahubwo urebwa n'amahanga yose.
ifite amazi, ifite zo twita tourbière. Tourbière naho isi ihumekera. Buri ahantu isi ihumekera ni muri Kongo. Ku batari babizi harimo imyobo isi ihumekeramo, niyo myobo niyo minini cyane ku isi, aho isi ihumekera, aho isohorera iyo bita gaz carbonique yayo. Ifite ubunini bwinshi, nabivuze kilometri kare, ifite population nyinshi, ifite amaresource nangwa ubukungu bwaba mu busi butaka nangwa hejuru butaka, ifite amaparke nationaux ushize twayavuzeho yaba mu kerarugendo amwe ataboneka no ku isi handi nka Virunga, Garamba, Kauzibiega, Kundelungu, Salonga, Upemba, Maiko, na parke bita Mangrove. Ugiye kure. Yes. Muranyumva? Mike yawe yarigiye kure ariko wagarutse. Yego. Hakaba ari parke bita Mangrove ibamo inyamaswa zitwa lamante, hariya muri hafi ya ba Congo, hafi ya Ocean Atlantique. Hakaba na reserve bita Ipuru twayivuzeho ubushize muri RFO, arimo haba ira nyamaswa y'okapi itaboneka ku isi, ariko zisigaye ziboneka ko batangiye kuzigurisha. Turaza kubivuga muri ibyo byo gusahura umutungo. Hari umunetse kumwe ngo yabonye okapi mu Bushinwa, hari n'undi wayibonye mu Bubiligi. Ubwo urumva ntabwo kiba muri Kongo gusa, bitewe n'ibintu turi kuvuga by'ubusahuzi n'ubujura. Ifite agriculture na élevage nyinshi cyane, kuko ferme zikomeye cyane mwa kara karere ziba hariya muri territoire ya Masisi. Kaba afite gaze na petrole, kaba afite za minerais zose stratégiques, arizo za cobalt, cuivre, colta, casterite, wolfram, za tourmaline n'izindi. Alors, mu niveau y'ubucuruzi, kira gihugu gifite izo twita les zones logistiques. Amakoridoro arebana n'intuzana n'ubucuruzi. Koridoro ya mbere, wenda bandika muze kubifata kuko c'est très important, ndaza kwabwira impamvu y'izi koridoro. Bango n'inzira ziva muri Kongo zijya hanze, ifite nibura hafi koridoro 7. Nbango ni imihanda iva muri Kongo ijyana ibicuruzwa hanze. Koridoro ya mbere bayita koridoro sud. Iyi koridoro sud ni ikora transport ifata Kongo igaca Zambia igiye muri Durban muri Afrique du Sud. Iyo bayita koridoro sud. Koridoro ya kabiri iri muri Kongo bayita koridoro central. Ni koridoro iturutse hariya muri Katanga igaca muri Zambia ikajya kuri poro ya Dar es Salaam. Urumva ngo hari ibintu biva Katanga bigaca muri Zambia bikajya Dar es Salaam. Iyo bayita koridoro central. Naho ibintu bica muri Zambia bikaya Afrika y'Epfo bayita koridoro sud, niyo navuze ya mbere. Hari koridoro ya gatatu bita koridoro west. Ni koridoro iva muri Kongo igaca hariya Kongo muri Kongo Central, ikajya igahinguka kuri port maritime yo muri Angola, iyo bayita koridoro west. Koridoro ya kane yitwa koridoro Walvis Bay. Iyi koridoro Walvis Bay nayo iva muri Kongo ikarangirira muri Namibia. Bira ibihugu bya SADC. Aha muraza kumva impamvu SADC iri gushaka kwiyempoza muri Kongo, kuko izi koridoro zose ziciye mu bihugu bya SADC. Urumva ko SADC ifite inyungu zikomeye cyane mwa kira gihugu. Ni entre parenthèses kizema, ariko ndaza kubivuga muri iyo cadre y'ubusahuzi bwa kira gihugu bitirira ibindi bihugu, kandi hari ibindi bihugu bibenefisa ahubwo kubirusha nibyo barega. Koridoro ikurikiyeho ni koridoro bita Kribi. Iyi koridoro Kribi ni koridoro ifata Kinshasa ikajya Equateur. Hari inzira y'ubwato, hari amazi ya Fleuve Congo, noneho ikazamuka Centrafrique, Cameroon, kugeza Cameroon. Ni koridoro bita Kribi. Koridoro ikurikira yitwa koridoro Lobito iva muri Congo iyungana na Angola. Koridoro ya nyuma akaba ari koridoro Nord, ariyo ivuye hariya mwari ya materitoire ya Est, Sud Kivu, Nord Kivu na Maniema na Grand Oriental, ikajya Mombasa, nubango iciye mwabira bihugu bya East Africa, notamment u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya. Ni koridoro bayita Nord.
c'est-à-dire la partie est ya Congo ifite koridoro imwe, naho izindi zose zikurikira itandatu ni koridoro zijya muri sud, soit muri SADC nangwa zijya mu biriya bihugu bya CEEAC hariya muri za Cameroon no hirya no hino. Alors kiriya gihugu gifite indi rezo bita réseau aérien. Réseau aérien kiriya gihugu, Kongo ifite ibibuga bikomeye cyane bihahirana n'amahanga, ikaba ifite ikibuga cya Njiri Kinshasa, ikaba ifite ikibuga cya Loano Lubumbashi, ikaba ifite ikibuga cyitwa Mwanda Kibagwa Dolite, ikaba ifite ikibuga cyitwa Bangoka ni hari Kisangani, ikaba ifite aeroport ya Goma benshi muzi Nord Kivu, hakaba ari ikibuga cya Bipemba ni muri Kasai. Ngo ifite aeroport itandatu zihahirana n'amahanga nangwa n'ibihugu bitandukanye. Kiriya gihugu gifite imipaka nangwa amaduwane 165 hacaho ibintu byinjira n'ibisohoka. Nuvuga ngo ntabwo twabona umwanya wo kuvugaho byose bica, ni 165, ariko iziri très important wenda zavugwa nizo turaza kureba zifitanye imipaka n'ibihugu muri ibyo bihugu nyine entre guillemets biregwa. Alors tukaba dufite frontière kuri y'u Rwanda na Congo, hari barrière ya grande barrière iba hariya bita la corniche, hari petite barrière iba mu birere, hakaba na barrière hariya muri Kibuba hariya Buhumba. Donc niyo mipaka kuri Nord Kivu ihuje n'u Rwanda. Naho kuri Sud Kivu hari Ruzizi 1 na Ruzizi 2, hakaba na Kamanyola, hakaba n'ubundi bwambu buba hara kwijwi kuri Ijwi Nord na Ijwi Sud, na ikindi cyambu cya Karehe nangwa biciye kuri poro ya Bukavu nangwa poro ya Goma. Urumva izo nizo nzira ushobora gucamo kugira ngo uve muri Congo uje mu Rwanda, nangwa binjira basohoka, nangwa ibintu biva muri Congo bijya mu Rwanda naho ngaho bica. Hakaba ari n'indi mipaka iri hafi muri Nord Kivu nayo, Ikasindi, Shasha, Bunagana, Vicumbi na Kitagoma, ariko byo bijya muri Uganda. Alors Congo Oxygène, ikibazo gatoya. Yego. Hari map ufite ishushanyije gutyo ku buryo twayishaka kuri dashboard? Ibi mvuga ni ibintu nzi, ntabwo nabyanditse. Peut-être ubutaha ko n'ahantu nzi, ariko ubutaha twayibacapira cyangwa abantu bata. Yego. Okay, nta kibazo. Ok. Alors Congo ifite port international eshatu, hari port ya Matadi, ya Boma na Banana, izo zose ziba iriya muri West. Ikagira port zindi ziba kuri Fleuve Congo 40 no ku biyaga, nko kuri Fleuve hari port ziba entre Bukama na Kongolo niriya muri Katanga, hari port ziba kuri entre Kindu na Ubundu ni hagati ya province ya Orientale na province ya Chopo na Maniema. Hakaba tronso iva Kisangani kujya Kinshasa, hari za port nyinshi hariya za Equateur n'ahandi. Noneho na Matadi kujya Boma naho hari za port nyinshi, naho hari raporo ikomeye cyane ya Matadi, akaba ari na port international. Ariko hagataho harimo n'andi maporo privé. Bivuga ngo ekonomi ya transport y'iki gihugu iri très riche, kandi izi zose ibintu mbabwiye byose bigenera amafaranga menshi cyane. Turaza kubona umubare w'amafaranga uboneka muri ibi bintu mbabwiye, nuko akoreshwa niyajya muri iyo programme, muri topic twashyizeho iyo ubujura n'ubusahuzi bukorerwa mu kiriya gihugu, ni bande ba hoteli babyo, nibyo turi kuganira. Alors ekonomi ya kiriya gihugu ikaba ifite des zones, hari zone est na zone ouest. Donc zone ouest ekonomi yayo beaucoup plus il tourne hariya kuri Océan Atlantique mbabwiye, hari port ya Banana. Nuvuga ngo ibintu byose bivuye mu Bushinwa,
ibintu byose bivuye South Africa, ibintu byose bivuye muri Amerika biraza bikagwa hariya kuri port ya banana bakabifata bakabizamura kuri port ya Matadi, nuko imodoka zikabifata zikabizana Kinshasa nangwa train. Alors hakaba noneho n'indi ekonomi iri tourner vers l'est bango iva Bukavu, Goma, Kalemi, Kisangani, nayo ijya muri corridor nord ijya Mombasa nangwa Dar es Salaam biciye mu Rwanda nangwa Burundi nangwa Uganda, kuko ni passage obligé, kuko Kongo urebye à l'est yose iri enclave, nta hantu igeze kuri Ocean. Bango icyava Goma cyose, icyava Bukavu, icyava Kisangani, ntabwo cyahava kidaciye Kampala, kidaciye Kigali, kidaciye Bujumbura nangwa kidaciye Dar es Salaam. Alors niyo mpamvu usanga population yose ya est idepanda na bira bihugu bya East Africa, kuko nta muhanda uva à l'est ujya à l'ouest, sauf kira kibuga cy'indege swat cya Goma nangwa ibindi bibuga bito ntavuze nka za Kavumu, za Beni, aeroport ya Bunia se, nangwa hari ya Ibutembo naho hari ka aerodrome. Donc ibintu byose biva Kinshasa swat byaza par avion, ariko kubera indege zihenda zikaba zitanahari, kuko nabyo ndaza kuvuga ko nta kompanyi zifatika mu kira gihugu, ugasanga population yose à l'est ijya ikorera muri East Africa. Hakaba hari intambara rero sur le plan économique hagati y'abantu ba ouest n'abantu ba est. Abantu ba est bari très développé kuko bakorana n'ibihugu biri très développé, none abantu ba ouest bakaba dafite abavoise bari développé, bigasa nkaho habaye un déséquilibre et kabiri parmi ya conflit iri entre le clivage muri Congo ya est na ouest, bikaba biri kumwe n'ibibazo by'intambara. Ubwo rero ugasanga abantu ba est babaye ouest nk'aba étranger, kuko sur le plan économique usanga batangana, migatera ibibazo by'umutekano muke sur le plan social mu kira gihugu. Alors amafaranga ava hehe mwa kiriya gihugu, ko turi mu bintu bya ekonomi. Kiriya gihugu gifite agence ishinzwe ibintu bya douane, ni DGDA, ariyo yahoze ari OFIDA, ariko ntabwo ikora yonyine, ikorana n'iyitwa DGRAD, igakorana n'iyitwa DGI, igakorana na OCC, OGEFREM, FPI, RTNC, za FONER, za AAC, ANAPI, za SONANCE, za SNL, STP, SNCC, RVA. Donc ifite amagence entreprise asaga 60 yose akorana hamwe na Direction Générale ya ntuza ya douane et assises, ariyo ex OFIDA. Alors ariyo nka Rwanda Revenue muri make nko mu Rwanda. Yes ariko muri Congo byo bitandukanye na Revenue, ko Revenue yo ni centralisateur wa marecette, ariko muri Congo iyi chaque agence ifite direction yayo ya marecette kandi kabidepanda directement na ministère ya finance. Bitandukanye n'ibindi bihugu aho amarecette yose aba synchroniser muri zimwe, asigaye akaba ari ikora na ministère ya finance, kandi ibi byose byakozwe siyama muri cadre yo kugira ngo habe ibintu byo kunyereza umutungo, kuko buri muntu azana utwe hariya undi utwe hariya tuba contrôler hariya. Nta système imwe muri Congo ihari ikontrola tous les finances de l'État. DGD ikora ibyayo, DG igakora ibyayo, OCC igakora ibyayo, ugasanga bose bari kumwe no ku mupaka, wahagera ukishyura OCC, ukishyura OFIDA, ukishyura niba ari na taxe, niba ari za santé, ho kuri aeroport ukishyura go passe apart, ugasanga nta kajagari gakomeye cyane. Ariko ibi byose byakozwe kuva ku ngoma ya Mobutu muri cadre kugira ngo umutungo unyerere hariya, uriya ntamenye kuri yanyereje, uriya ntamenye ukuntu yanyereje. Bigasa nko muri famille, umwana akazana ikwanga akarira mu cyumba, undi akazana umukata akawurira hanze, undi akazana akanyama yagahishe mu musaka akakarira muri bisi, bose bagira mu nzu bagahanagura umunwa kugira ngo ntihagire umenye undi ko ukuntu yariye. Donc iyo ni système yubatswe deja na leta muri cadre yo kunyereza umutungo wa leta. Alors
hakaba noneho hari indi système yo uniquement iyobora iby'amabuye y'agaciro bayita comité en charge de l'encadrement de la perception des frais de redevance minière. Yo iyoborwa na ministère ya mine, igakorana na finance, igakorana na commerce extérieur, niyo bita OGEFREM, niyo bita STP, nitwa CS na commission d'énergie atomique. Alors aba bo bashinzwe iki? Nibo bareba ibintu byose birebana na za mine. Je vais vous choquer vous dire que muri iyi loi bakoze yantuze ya réforme ya secteur minier ariyo bavuga ngo barayishoboye kandi barayishoboye kugira ngo abayobozi babone ukuntu barya amafaranga. Redevance ijya kuri leta ni 1% gusa, nuba ngo aho umushinwa yanye minere ya cathode ya cuivre akishyura 13%, nuba ngo amafaranga ajya muri leta ni 1%. Je vous choque encore plus, 6% ikajya muri présidence, ayo yanda asigaye akagabana de personnes inconnues, naho muri leta hagiyemo pourcent imwe gusa kuri ayo mafaranga. Umuntu watwaye conteneur nk'eshanu za cobalt, pourcent imwe nijya muri kese ya leta, naho pourcent 12 zikagabanywa n'abayobozi ba kiriya gihugu. Alors noneho niyo 1% yagiye muri leta, amafaranga yabonetse muri ya budget leta igira bavuga ngo ni miliyari enye, bubara entre guillemets ngo ni miliyari 16 simbizi ko nta mafaranga yogize yongera y'abakozi. 80% yose na amafaranga ajya muri consommation y'abayobozi. Hari abadepite 500 kandi buri mudepite umwe yishyurwa 21,000, ahubwo n'amavantage yose ari hari témoignage mwese mwarazikurikiye ko bashobora kugera no mu 25,000 y'amadolari. Yego. Akaba afite karbira, bakamugurira imodokari, bakagira bate abasenateri n'ibityo. Presidence yonyine ifite agence zigera kuri 15. Agence shinzwe iki, agence Maheru, agence nuba ngo 80% y'amafaranga iyo 1% yinjira muri kese ya leta ivuye muri mine, n'udufaranga duke tuva muri DGDA no muri DGRAD nitwo duformira budget ya 3 à 4 milliards, natwo 80% abayobozi bakadutwara. 10% niyo ijya muri investissement local mu gihugu, naho 10% yindi igakoreshwa dans la champ de conscience de sympathisants. Nibwo usanga mwakira gihugu abapoliticiens barabaye nk'aba bose, none abaturage barabaye nk'abakiriya babo, ku buryo ni relation bose et client. Iyo 10% leta yikoresha mu kugura abaturage kugira ngo babatore. Mwarabibonye muri amatora ashize, ukabati toko vote yo me ukopesa bisokombye sogi mbongo zate toko vote yo ngura duhangahe tugutore. Donc ni kope, ubu ngubu ubuyobozi era ni kope, utanga amafaranga bakaguha ubuyobozi, kuko nawe uzi ko urajya kwerekipera he muri parlement, nangwa ku budeje, nangwa kuri conseiller kwa president n'ibindi. Alors amafaranga azimira, hari recherche zakozwe. Je pense Mukasi uraza gushira iyo ntuzi yo raporo kuri dashboard. Mukasi uranyumva? Yes, ndakumva. Yego. Yeah. Baba ngo recette za trésor public zinjira ni ini parti gusa ya DGRAD na DGI na karaka 1%, naho amafaranga ava ku madouane, ava kuri ariya maporo nababwiye, ava kuri ariya aéroport nababwiye, dans des entreprises publiques nababwiye, et des privés zo tutabara kuko ni za milliards et d'autres services. Buri kwezi Congo abayobozi biba miliyari 15 z'amadolari, 15 milliards chaque mois. Shira kuri dashboard abantu babirebe, ntabwo ari nge wabyanditse, ni raporo wayishizeho. Reka ndebe ngiye kureba ntinyishiraho. Nizere ko nayikoherereje. Ongera yinyohereze ndahita nyibona nibwo mu buryo bworoshye. Kanze ndebe ko ndibwongere kuyibona. Miliyari 15
miliyari 15 zibwa buri kwezi zijya mu mifuka y'abayobozi.